ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, maka kita katika Allah subhanahu wa ta'ala armangatka mni Allah ni mandifat sudan fi nusifan de palemani amlirkan mahfatuki pamnansika Muhammad. Maka kita katika Allah amtumnan ruzi na min natsika nandwani ari na vitatsika ireu adidi arndinda ni fuatsika kanana na ifan mezanga be bokamni Allah sini zanfa finuna iman zina na natsika mnando na dwani iyo nisan fan mezanga libibo kamni Allah subhanahu wa ta'ala artivitan zanfa na murvura tsika afatsika manui ni risa tsika makaska ni manazil ruh iri ombaratungan fana ze fana na pitakani Allah amvata tsika tsirakrak ajikamni ambaratunga fatilu zewe nazavaitsika tamni darsa tsika farani fatsinu zanfa at-tawakkul ala Allah niwe fatukisana ze apetaka tsika mni Allah subhanahu wa ta'ala in madikan tawakkul nambara tsika fawe fanmezana faifanga ni Allah mumba tsika mumban fiana tsika mantul izanu natsunawe at-tawakkul ala Allah nani fatukisanga ze apetaka tsika amni Allah subhanahu wa ta'ala nanwande tuiza tsika fawe arakan fanazavanga awuna mo haiza tsika nanwani haiza kuna haiza nau fawe mana na izan tawakkul zanenau katia misomatara nijo karat tsika na ita fawe amni taqwa dia misomatara haiza tsika we tsika mistakwa sa tsisi karayuko zani am yaqin misomatara takni zanko amni tawakkul ala Allah we anauti matukani Allah mar nasam lazafunga matuki mila misrahita zangi am tsika hafa amatara ngafawe zautite na matukani Allah ka ahazuro vuka tazina petakani Allah mnizaifatukisa ngazai sasa timbolati matukani Allah subhanahu wa ta'ala izani dia fi izani hadith rasulillah sallallahu alayhi wasallam ziblaza kama nawe لو تتوكلون على الله حق توكله يسكن ريو متوكني الله أم فتوكيسنا مارنا أم فتوكيسنا أم تويرن أم زفتونا إذاني أمبار الرسول نبار فمنا محمد صلى الله عليه وسلم لرزقكم كما يرزق الطيرة بعض نرو رزق نريو كارا ينفورنيني معز رزق ناز سارو ما في السكة فوي رزق زان أنا تنفينون الإسلام سوي سقف وان نفونا رزق زان زاوتا إلين زان كل ميلو أم شين جاب ديام تو دانا نوي رزق زكاة جاب زي إلينو يمتو دانا نوي رزقون زكاة جاب زي إلي تسكة إلي كنك إلينو يمتو دانا نوي رزقون أريو مزابواز أمبلتانا الله سبحانه وتعالى أمبلتانني الله سبحانه وتعالى جريتسيكا فوي إيتو الله فولوي راوتك نرونا توكني الله فتوكيسنا تينا مارنا بارنا بمنا محمد صلى الله عليه وسلم بوناز رزيك نرو كرا فورني ماز رزيك كراكور فورني ماز رزيك ناز بارني رسول الله صلى الله عليه وسلم منوي لحديث تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو zane mifo maraina in vurnain in sakafu parena nazi in stokun sakafu au in rau in ra asan dia tau ni azawon le sakafu nazi itatsika fa tsisra jabre kani izmi boka mni terna mishaz marainaini taghdu mandiaz abarna ulama dikani iz mandia mapandiaziwin linapandiaziu tuitana kerek na sunawe fanatenana al-amal
io zany sifa io ary io toetra io zany mila hita amin'olo anakiraiky matokany Allah marina hoe izy misy fanantenana foana fa anao rehefa hoe misy toendraraha mandalo amin'ny fiainanao ka anao lasa very fanantenana, lasa kivy amin'ny raha mandalo amin'ny fiainana, izany manambara fa le tawakkul dia tsy misy aminanao. Ya, io fatokisana amin'ny Allah, le toetra zay ilaina io, le ilain'ny fanahy dia tsy misy. Mazava ho azy, nazavaitsika tamin'ny fionatsika farany fa rehefa tsisy le tawakkul, mipetraka le stress ny fiainana amin'izao fotoana. Le stress ny fiainana, le anao miasa loha amin'ny fiainana manambara fa hoe anao tsy manana fatokisana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Misy fenony Islam manavaka entre hoe le ezaka apetraka anao miaina ary le asa loha noho le fiainana. Ezaka nampirisina foana atsika, hitantsika vorona izy miboaka amin'ny fanantenana fa izy miezaka, miala amin'ny toerana izy mandeha miezaka izy. Ezaka napetraka ny finoana Islam, ezaka adidy napetraka ny Allah amintsika, fa hiasa lombo ny riziky io tsy napetraka ny Allah amintsika. Satria tsika resy lahatra tanteraka fa hoe na inona karakory ezaka apetraka atsika tsisy hoe garantie 100% hoe tsy maintsy azo sika vokatra ny ezaka iny. Misy azo, misy tsy azo. Izany manambara fa hoe tsy miankina amin'ny ezaka ny vokatra azo sika, fa miankina amin'ny fanomezana boka amin'ny Allah. Iny fanomezana iny karakory azahoantsika azy. Mazava ho azy rehefa tsika manana io zany toetra zany at-tawakkul amin'ny Allah. Nambarany Allah, izy koa nareo matoky zao, zaho ampy anareo. Izy koa nareo matoky zao, man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, zay n'olo mametraka fatokisana Allah, Allah ampy azy. Ka le toetra mila hita fanantenana, le olo very fanantenana, zaho ty fa tsy haiko mihitsy raha ataoko. Zaho karaha fa jala ambony nakay foana. Fa tsisy lala mihitsy zaho fa tsisy solution. Izany manambara le tsy fananantsika izany tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amal, vorona iny izy miboaka sanana. Negny nefa nisy tsisy hoe misy raha manambara azy hoe any misy sakafo, any izy hinana, any izy raha karaha zany. Fa izy miboaka manantena izy, le fanantenana amin'ny Allah hoe Allah tsy mbo manambela azy, Allah tsy mbo manary azy. Fanantenana mipetraka lava foana. Io zany zahir voalohany zany hoe io zany zavatra mila hita amin'ny fiainan'olo. Na inona karakory situation andalovany, izy tsy diso fanantenana ary tsisy very fanantenana ao anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Io voalohany. Bakeo nambarana Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa taruhu bitana, izy mivoaka marandray, bitana dikan'io hariva, izy mipody hariva. Taruhu arrauh zany hoe fiverenana zany hoe hariva izy mipody na izy mipody. Bitana voky, izy miboaka maraina iny feno fanantenana tsisy raha kibinazy, izy mipody hariva iny feno kibinazy. Feno kibinazy. Le toetra faharoa mila hita amin'olo anakiraiky hoe manana tawakkul, nambaran'ireo ulama amin'io hadith io, al-himma. Izy koa bako anao manantena foana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, amin'izany fotoana izany anao tsy kivy manao ezaka iny zany mipetraka foana amin'izany fotoana. Al-himma dikan'io mipetraka foana zany le eritreritranao amin'ny fahavitana raha. Hoe zao mbo tsy koa fanantenana bako mipetraka amin'ny Allah, inshallah mbo azoko foana ty, inshallah za mbo mavita raha karaha zany foana be nila za mbo, zany hoe mipetraka le himma, le fazotoagna zany. Zay mihitsy le fadikagna le himma, le fazotoagna zany mipetraka foana. Izy koa bako anao fa tsy manantena, lasa miaina fazotoanao, lasa miditra kamoagna, lasa tsy manao raha anao, lasa taraina foana anao amin'izao fotoana izany. Ino mo raha ataoko? Zaho fa nitady asa za tsy nahita, na zaho fa reraka nitady asa. Ia moa ny teninanao hoe anao mipetra aza mitady koa satria anao fa tsy nahita. Ia teninanao zany. Zay boko le fanontaniana. Misy olo anao boko miasa, io zay boko fa mitady fa zay tsy mahita. Mitadiava foana dikan'izany fa tsy hoe zay mitady zay tsy mahita. Zany tsy ekeny finoana Islam hoe anao nanketiny laza hoe zaho fa tsy mavita mitady, dikan'io anao mihitsy zany tsy manana izany toetra nantsona hoe tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Io lesoko aminanao.
ambaratsika amin'ny amin'ny ezaka zay mipetraka amin'ny maha-olombelo atsika, le ezaka zay atao anatin'ny fanahintsika, ezaka zay ataontsika anatin'ny fanahintsika, io sy folo isan-jato ny ezaka, fa le ezaka ivelany zay ataontsika io folo isan-jato foana. Fa raha vitatsika manamboatra atsika le anatintsika, subhanallah, ireo zavatra ivelany reo mandeha ho azy matokisa, tsy hoe mandeha ho azy kare foana fa io ndro mibaiko azy. Le situationtsika le iainantsika anatiny no mibaiko le situationtsika ivelany, fa tsy le contraire. Zay eritreretintsika hoe raha ohatra ka zao manana ty, manao karaha ty, misy asa ato, zao mbo milamina, tsy voatery. Anao misy asa fa tsy anasany hoe mamokatra tsy mamokatra. Anao nandeha niasa amin'olo fa tsy sûr anao amin'ny farany volana mety azo karama, sa tsy karama tsy nandeha orinasa igny atao le mpampiasa anao vola tsisy vola zay. Zaka jiaby mety mandalo, zaka jiaby mety mandalo. Anao nefa nametraka fanantenana amin'ny raha reo jiaby reo. Anao nanambela le fanantenana zay tokony napetraka anao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Io le fatokisana. Io zany atsika mila manana ireo toetra, mila hita masy fa hoe fanantenana tsy apetraka fa tsy hoe amin'ny Allah. Io anisan'ny iman. Io anisan'ny antsoina ibadatun qalbiyya, fanomponan'ny fo. Zany hoe fanahintsika, fanahy koa manompona Allah subhanahu wa ta'ala, ary anisan'ny fanomponan'ny fanahy hoe atsika mametraka fatokisana, zany hoe mametraka fanantenana amin'ny Allah, tsy olo, tsy fulany, tsy ray ihany. Za zao ty misy diako amin'ny rahalahy anakiraiky, za zao misy diako amin'ny Hasan ary, fa fanantenako tsy apetrako amin'ny Hasan, fa fanantenako apetrako amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Satria za mahay fa hoe zay handindra le raha handalo, raha andeha tadiavako amin'ny Hasan ary, Allah fa tsy izy. Natao izy tompony tsy afaka hanao azy. Misy raha ilaiko any fulany, za mitodika amin'ny Allah tsainko bakô za fa mandeha amin'ny fulany. Satria za zany mila Allah zany, anao zany mila miresy lahatra fa hoe Allah no handindra le fandehanako any, boka eo le fandamina ny zavatra zay andalana, raha ohatra ka raha io mety aminakay ndraiky tsara aminakay, satria Allah mahay le ho avy ndraiky atsika tsy mahay ho azy. Zay le fomba, ary zay le fanantenana. Ary le fanantenana zay, anao tsy kivy, dikan'io zany fahazotonga mipetraka. Io le toetra faharoa mila hita, fahazotonga zany. Niany anao tsy nahita asa, anao mbola mitady amare. Maraina mbola tsy nahita, anao afaka maraina mitady. Nandeha volana raiky anao mbola tsy nahita, anao mbola mandeha. Anao nandeha taona raiky, nandeha taona roa, nandeha taona folo, nandeha, anao mbola mitady foana. Karaha io koa amin'ny aretina. Karaha io koa amin'ny aretina. Maro olo zay hoe mipetrahana aretina, izy nitsabo aty, nitsabo aty, nitsabo aty. Zay fa reraka nitsabo fa tsy hay atao raha ty fa ankinina amindranary. Hay. Hitantsika zany le raha fomba ata izy miteny ankinina amindranary, tsy ankinina amindranary, izy mbola miamby raha ohatra ka misy milaza aminazy ary fa any misy dady mitsabo zay izy mety mandeha milomay ery koa hoe karakory stady mety foana amin'olo za fa tsy salama, fa tsy azoko fa salama. Za io fa tsy salama foana fa nanao raha jiaby, so de mba juste hoe andeha hitsabo tegna mba ndraiky le haina zany fomba fitsabogna zany tsy tsara-dalàgna mihitsy, tsy mipetraka anatin'ny lalàgna ny islam. Ary nazavaintsika omaly na de ruqya shar'iyya, nambarina Rasul sallallahu alayhi wa sallam, anisan'ireo olona 70 000 miditra amin'ny janna direct, olona tsara nandeha nitety amin'olo avy eo vakinareo ruqya aminakay. Regny ruqya nefa ny ruqya shar'iyya. Vakinareo Qur'any amboninakay, kuzungu zao tsy Qur'any zay mety jiaby. Zany hoe laka mety anatin'ny fitondran'ny Islam hoe ianao vakina Qur'any amboninao, vakina zany satria any amin'ny problemenao. Fa igny olona igny tsy miditra amin'ny janna direct nono manambara fa hoe mbola tsy eo fatokisana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe ianao nankety avy mandeha milomay aminakay, mandeha mivola hoe na mandeha milomay amin'ny fulany, mandeha mivola hoe avy akony manao ruqya, avy akony mandeha mamaky aminakay satria za io misy problème, tsy mety vita problème. Maro kareo iska zao ty manino zany manambara le tsy fatokisana misy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Zany le olona tena eto, ary zao mamprisika le olo manao ruqya, zao mamprisika le olo manao ruqya. Le tena ruqya zany azavainareo ireo mametraka fatokisana amin'ny Allah. Io le tena ruqya. Zany olo atsika mamila mamonjy olo, marina misy karazan'olo anao fa tsy anao mamaky azy foana anao satria zay ilainy. Ary zavatra zany azo atao. Ekeny finoana l'islam ary ekeny sharia, fa azavao izy hoe apetrao fatokisanao amin'ny Allah fa anao tsy mila avy aminakay zany, zaho olombelo karaha anao koa.
anao zay fa aminakay vakio kony zao joro kony zao problemenakay ty tsy mety afaka za ty karaha anao mila matoky atsika zany mila manao ezaka mamanday azy matoky ny Allah subhanahu wa ta'ala fa raha mipetraka fatokisana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala zay azavaitsika boka eo fa karakory ataotsika hanamafy io fatokisana tawakoly eo amintsika ewa mila hita boka le raha hoe karakory amizay tokony ataotsika fa eo zany rehefa hanananao zay fanantenana zay boko fa zotogna zay Allah tsy mba manambela anao jeretsika tantara andalo tamin'ny fotoana rasulillah sallallahu alaihi wasallam amin'ny ady anakiraiky nantsona hoe ghazwat khandaq ady nandalo ady fahatelo lehibe azy lazaina ao aorianan'ny Badr ndraiky Uhud zany hoe ireo mpino islamo mbola tsy amrahatra anazy ndreo tamin'ny ady faharoa amin'ny Uhud mbola tsy nitsanga tsara reo ka fa nivory ireo kufar Quraysh nitondra nivory maro reo amin'ny fitaovam-piadina ndraiky ireo namana miaraka tamindreo tanàna maro na cercle ndreo Madina tamizao fotoana izany sahaba ndraiky rasulillah sallallahu alaihi wasallam naam io nasona hoe al-ahzab suratul ahzab anatin'ny Quran manazava tantara io na cercle ndreo mipetraka tao tsy mahazo miboaka reo tsy mahazo miditra reo tsisy échange ny raha zany tsisy raha miditra atsika aloha taloha atsika zao toto hoe corona iny nidy tanàna nidy tany nidy karaha ty tsika fa mavozo hoe tsisy entana karaha zany miditra avy karakory atsika mbo wasy karaha io karakory taloha izy aty amin'ny raha fa misy be zao amizao fotoana basy karaha io natao embargo zany tanàna ndraiky io tsisy raha miditra tsisy raha miboakaboko dikan'io zany reo mijaly sakafo vangoina aretina vangoina raha jiaby boko eo fahavalo zany manodidina anao miamy foana mandreraka anao miditra reo mamono anao fa zany situation fa azo tenenina fa hoe olo fa miamy faty io karaha hoe anao zao ty mipetraka amin'ny trano anakiraiky fahavalo manodidina eo anao tsy mahazo miboaka tsy mahazo miditra vatsinao lamy anao tsy afaka mandeha mangala raha olo tsy afaka manatitra anao anatiny ao vatsy rano raha jiaby iny karaha ty anao eto fa tikany anao reraka anao miasa loha anao fa miamby ino raha ataonao amin'ny fotoana io anao fa miamby andeha vonona foana na vola hoe dikan'io zany fanantenana fa tsisy islamo tsy nanao karaha zany aba Allah subhanahu wa ta'ala alladhina qalu lahum an-nas ireo sahaba ndraiky ireo mpiara-diany rasulillah sallallahu alaihi wasallam ndraiky rasulillah sallallahu alaihi wasallam rehefa navy nitenendreo alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum reo fa vory ao ary le tenin'olo reo avy mampatahotra koa fa ao reo fa miampy anapotika anareo ino zakanandalo fazadahum imana io le tawakkul anisan'ny iman fazadahum imana nitombo imandreo wa qalu ary nilaza reo io le nampitombo satria io le iman wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakil ampenay Allah raha metranay fanantenana mombanay jiaby zany hoe fatokisanay hasbuna Allah wa ni'mal wakil wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakil tsy teny foana nabokandreo fa raha zany inondreo reo tsy very fanantenana haindreo fa fiainana zany tsy ampelatana na de reo fa nivory andeha hamono jiaby reto na de zay fa tsisy raha vitanay reo tsy reo tompon'ny fiainana zany fa Allah zay le fatokisana zany tanao zany boka anatiny وقالوا حسبنا الله فزادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله itatsika fa tsisy moyen ivelany raha mandalo anatiny jiaby fa karakory le raha anatiny izy koa miova afaka manova raha ivelany وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل rehefa reo nametraka izy fatokisana ino zakanandaro namaro Allah subhanahu wa ta'ala fanqalabu بنعمة من الله لم يمسسهم سوء les situations navadikany Allah subhanahu wa ta'ala lasa situation le hoe situation contre andreo tsy tam faveur andreo lasa situation faveur andreo namba Allah subhanahu wa ta'ala lam yamsashum su le tetika zay nila nampiasaina aratsiagna zay nilaina ho an'izy reo dia tsy tafikitra tamin'izy reo nambarina Allah subhanahu wa ta'ala tsy natratra andreo amin'izao fotoana izany ewa inna tony Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nitany Allah izay fatokisana nananandreo sahaba tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala nalefany Allah famonjegnany Allah nalefany Allah ireo miaramirany Allah nalefany Allah rivotra mafy
fahavalo fa eo ndraiky iny karaha ty mieritreritra reto fa tsisy fitaovagna reto fa tsy fa reraka reto fa marary reto fa andepoteny amizay reo nalefany Allah rivotra mafy rivotra igny nanapotika rahandreo jiaby jusqu'à tareo niempitra boko nilefa reo amizao fotoana izany fanqalabu min ni'mati min Allahi lam yamsashum su boka amin'ny Allah novainy Allah les situations lasa faveur nreto pino boka eo tsy nahatratrandreo le ratsiagna amizao fotoana eo anatin'ny Coran Allah subhanahu wa ta'ala manazava le ino le toetra zay nananandreo nasona eo at-tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala de tsika fa rehefa tsika zany miaina amizay tawakkul zany tsy very fanantenana fa misy foana fanantenana boka eo fazotogna mipetraka foana ino fazotogna reo fa reraka reo fa marary reo fa tratran'ny problemo jerentsika fazotognandreo ama rasul sallallahu alaihi wasallam andao atsika mandeha mangady manodidina reo itlaza ya rasulallah ino moa atsika andeha angady andao tsika mandeha mangady ino antsoina hoe khandak zay mahatonga le adina antsoina hoe amin'ny anarana koa hoe al khandak zao alhamdulillah yahdikum nasih al khandak satria misy lavaka rehefa rasul sallallahu alaihi wasallam tonga amin'ny hadith fa rasul sallallahu alaihi wasallam amin'ny lavaka iny nalaza mandeha mangady Madina zay ndolo nahita Madina mahay fa hoe Madina zany vato io tsy moramora anao zany fa reraka anao fa marary fa valo fa eo andao tsika mandeha mangady lavaka mandidina ny tanàna ia jerentsika fa nono le fanantenana mipetraka raha tsy very fanantenana io fa zotonga teo foagna lasa reo nandeha nangady ino le fazotona manambara Allah mahita le fazotona rasul sallallahu alaihi wasallam izy anatin'ny rehefa tonga zany vato be mahery reo manao tsy mavita rasul sallallahu alaihi wasallam izy ndro avy mamaky boka isaka rasul sallallahu alaihi wasallam mamaky karaha ty rasul sallallahu alaihi wasallam vola aminandreo za mahita nambarany tanànan'ny Persa ambany fahefana ambany fahefan'mpeny Islam za mahita tanànan'ny Roma ambany fahefan'mpeny Islam tena olo karaha tsika ato ata sakafo amdirina mikibo tsisy fanafody andeha tsabogna fa avalo fa hita andeha amonina antsika rasul manambara eto atsika mbo anjaka amireto firenena matanjaka be reto karaha Persa tamizany fotoana izany io firenena farany matanjaka tanao le fazotogna miaraka amile fanantenana al-amal anao kasa kivy zany amin'ny fiainana io mivola aminanao fa anao fa amin'ny situation misy olo izy anao miaina zay situation iainanao mivola hoe fa tsisy raha vita amity le eritreritra io mihitsy ary le raha mandalo amin'ny fotsika io mihitsy fa hoe fa tsisy raha vita ino misy le olana eo le olana Allah amizay vola hoe dikan'izany zaho le mandrindra ato tsisy raha vitako zay le dikany anao miteny hoe fa tsisy raha ovy fa tsisy raha mety atao anao mila mivola hoe Allah fa tsisy raha mety andrindrany mbanao nanao fa tsy manantena zao ambelako anao amin'ny situation fa apetrao mafanantenana io zany fa tokisana aminay amizao fotoana izany amboariko situation anao karaha namboariko tam'ireny olona ireny ambarany Allah subhanahu wa ta'ala ino ary zavatra tokony hataotsika hanamafy an'izay at-tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala voalohany الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عندنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لازم أنا ويه لفهم فوا ولا نكرك إذا يصبح العبد إذا يقول العبد حين يصبح وحين يمسي والحديث مرفوع زاني وحديث زاني بكم بمن محمد صلى الله عليه وسلم حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث وركنة سنة نبي داود حديث نبي الدرداء رضي الله عنه يجب لازم أنا ويه لازم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أبو الدرداء ملازة فوي زين دولهم فو مرينا زين دولهم مرينا ملازة على ريفكم ملازة يمبيتو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يعني مرينا إنه يتفجر زين قالوا نبيتو مسوات أريفا يوزاني قالوا فيلتين مسوات في تعسر زين زي اللي مرينا ده كريفا ملازة يتينيو نمبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كان حديث نبي الدرداء رضي الله تعالى عنه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عم بينك يا الله حسبي الله لا إله إلا هو سيستم بينك توفينا فورا فتشيز عليه توكلت أمنازنا متكفتو كيسنجا وهو رب العرش العظيم
ary izy tompony le arsy lehibe indrindra Allah subhanahu wa ta'ala. Amin'izao fotoana izany iny zavatra mandalo namaky ny fito anao mazava azy mifatokisana io zany le teny io manavao marandray ndraiky hariva manino le fanaragna amin'io tawakkul miaraka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Zay ny dikany hoe zaho mamerina azy io tsy hoe izy io averimberina hasbunallahu la ilaha illa huwa hasbunallahu tsy karaha zany zaho mamerina zaho mamako teny io haiko dikany bakô zaho mahay fa hoe zaho io mamerina le fanaragna hoe fa tokisagna zay ambelako amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fiainako marandray zaho manao azy hariva koa zaho manapody azy zany hoe apotipotsika le raha mba mipody amin'ny fotsika zay le dhikrullah dhikr misy fitrekany amin'ny fanahy amizay misy fietsika zay ataon'ny fanahy manoloana ny Allah de le situation manodidina anao miova amin'izao fotoana zay le dikan'ny fanompona zay le dikany atsika mety gaga manino ma tsika mpanaovana dhikra io marandray hariva tsika mety manontany tena hoe manino atsika tokony nanontany tena manino zao tokony manao marina tena marina fa isitra io mifaly teny anao rehefa manao an'io iny zavatra mandalo hamafisinao amin'ny fonao le fifandraisanao miaraka amin'ny Allah am'le fatokisanao apetrakanao aminazy mombanao ary momban'ny fiainanao andavanandro namba Rasul sallallahu alaihi wasallam zay mamaky an'io maraina amin'ny fito ary zay mamaky an'io hariva amin'ny fito anatiny 24 heures nambarany Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafahu Allahu ma ahammahu min umuri dunya wal akhirah ampy anazy Allah amin'ny zavatra mombanazy amin'ny fiainana ty amin'ny dunia bakao amin'ny fiainana amin'ny akhira koa wallahi wa rabbil Kaaba apetrao zany fahazarana zany io zany izaka voalohany mila ataotsika manamafy le tawakkul aminantsika le ahd le fanaragna miaraka amin'ny Allah avao mila voazagna zany atsika zany mila manavao foana io sanandro marany ndraiky hariva zay le dikany hoe io dhikra io ilaina hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim marandray impito hariva impito marandray vita fajr hariva mazava ho azy vita asr io zany zavatra voalohany ataotsika zavatra faharoa mila ataotsika afatsika manamafy io fatokisana zany tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala hadith andesan Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu nilaza Jabir radiyallahu ta'ala anhu fa nilaza Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Jabir nilaza zafad hizi nilaza manawe kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikhara kama yuallimuna suwar min al-Quran Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mapiana tanai nambara Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu li fanovana salatul istikhara karais mapiana tanai لفسورة القرآن الكريم وقال إذا هم أحدكم الأمور إذا بسكون رميسي أحسلوا نفنا بكيف تميل رئيس نريو نما رسول صلى الله عليه وسلم ميسالوا نفنا بكيف تميل رئيس نريو ميسهامو نريو فليصلي ركعتين منوفا إذ ركعنا كروة ثم قل أفوز ملا ثم يقول أفوز لازم نوي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدره لي خيرا منه وبارك لي فيه إتتسك حديث يوزن حديث عند جابر رضي الله تعالى عنه منبار وعرف زيتين بينان رسول صلى الله عليه وسلم يولي صلاة للاستخارة يكرز ما بيانتناي سورة نت القرآن سورة نت القرآن استخارة ما ين استخارة يوزاني أنا وزن رفعنا بك ديسيزيون فينا نين نتونا voyage zany asa zany fanambadiagna zany zay fanapakevitra izy koa fa tafiditra anatin'ny hoe fanapakevitra izy tsy hoe fanapakevitra lehibe foana antsika zany matetika mieritreritra hoe izy io misy fanapakevitra lehibe mizarasa zay vao zany dia anao istikhara la zay fanapakevitra raisiko ndraiky raisinao amin'ny fiainanao anao mametra
manova io fomba nampianary rasul sallallahu alaihi wasallam manambara le fatokisanao ny Allah fa hoe situationao napetrakanao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Za zao ty zany andeha Tananarivo, za fa manao salat al-istikhara hoe fandehanako an'io tsara sa tsy tsara nanakay apetrako amin'ny Allah, zay le dikan'le salat al-istikhara. Lasa za manao za zao ty nanapa-kevitra hoe azao andeha Tananarivo, bon za manao rak'atay mikotawazy, manao rak'atay bako za mitodika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, za mitodika amin'ny Allah. Ino ataoko? Za mitodika amin'ny Allah, vita rak'atay iny mangataka amin'ny Allah. Ino antsoina istikhara. Napetraka anao amin'ny fatokisana ny Allah, fandindranao raha nanapanao hevitra iny. Zay le dikan'izany. Dikan'io Allah anao tsy mbo manenina amin'ny décision-nao. Tsy mbo manenina amin'ny raha ataonao. Matoa tsika zany manenina amin'ny raha ataotsika, atsika tsy nanaraka le procédure zay tokony ataotsika amin'ny fanaovana raha. Atsika manao to. Tsika manao to. Deka tsika tsy nanaraka le fomba zay tokony ataotsika. Manenina tsika aloha hoe tsika foana gaga, manino ma raha ty? Manino ma raha ty? Anao tsy nanao raha tokony nataonao. Anao tokony alohany anao fa nanapa-kevitra. Io tsaiky misy raha mila haitsika mahakasika ny istikhara, mazava amin'ny antsika. Matetika zany olo mieritreritra hoe amin'ny istikhara io, rehefa anao zany misy safidy amin'ny zanakaro anao, amin'ny zavatra anakoro anao manao istikhara. Zany tsy istikhara zany. Yawa. Hoe zaho ty andeha hiasa amin'olo ary sa zaho ty hamady dokany ato. Za mila manao istikhara hoe aiza mety aminakay. Zany tsy istikhara zany. Istikhara anao fa nanapa-kevitra aminanao hoe zaho andeha hiasa. Na zaho mamady dokany. Igny anao fa nanapa-kevitra zany hamady dokany, iny anaovanao istikhara hoe mety aminakay sa tsy mety aminakay, iny fanapa-kevitra. Zay le istikhara. Fa tsy hoe mamady dokany zaho sa andeha hiasa amin'olo ato. Aiza tsaratsara aminakay. Anao fa nanapa-kevitra tsy angato. Le fomba nandesinao nanapa-kevitra bil istishara. Io tsaiko mandeha aloha. Ino ma istishara zany? Anao nanao shura amin'olo. Anao andeha hiasa, ato misy dokany. Andana anao mandeha mijery olona zay hoe manana trakefa amin'ny fiainana antanio fasalu ahla dhikri in kuntum ina tsuna hoe ashura. Antany endro وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. نبي الله سبحانه وتعالى انا mina manao shura tsenky fa izy koa anao fa nanapa-kevitra amin'ny shura iny apetra amizay fatokisana amin'ny alana le istikhara ataona amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Anao nanapa-kevitra anao zany misy andeha asa amin'olo anao mahazo asa aty proposition tsara, anao koa mahazo manimo izy ty occasion mety mamady dokany. Andana mandeha manontany olo misy expérience manino manomenanao hevitra hoe amin'ny fotoana zao ty izy koa anao manao karaha zany amin'ny place karaha ty, sitrantsaiky anao manao karaha ty, anao mangala hevitra. Io shura io. Shura iny nitondra anao nangala décision hoe ty zany aloha tsainky za miasa amina aloha za mamady dokany satria io ndo tenen'olo nanakay olo misy expérience ndraiky le raha fa sikoa afananao manao karaha zany. Fanapa-kevitra zao manao istikhara amizay zao بعد الاستشارة من الله سبحانه وتعالى. زاني زفا فنانapaka les décisions zao amizay mametraka les décisions kio amin'ny Allah hoe mety aminakay raha ty décision kio sa tsy mety aminakay. Ina sanao istikhara. Io ny situation jiaby. Tsy hoe situation be foana, situation jiaby. Fanao tsy manenina amizao fotoana izany rehefa nandalo amin'iny procédure iny, iny le fampianarana ao anatin'ny fianarana Islam. Na mandeha manao kotawazy manao rak'atay zay ny situation mandalo. Anao mety anaty miasa iny karaha ty proposer ny patron anao anao menay poste, anao kaza milomay mandeha mangala poste. Anao ampiakarinay gradinao postanao, anao fa ravoravo mila mandray direct la manao misy fotoana manao voadona manao rak'atay mitodika amin'ny Allah tsainky anao. Possible izy iny fandrika anao. Possible izy iny tsy zakanao. Possible izy iny responsabilité tsy zakanao mety yalla yasa mihitsy anao satria tsy zakanao raha nataonao na manao diso anao tary na natafanao ratsy nety anao ravoravo mila mangala poste to. Ndraiky tsy hainao raha mety mandalo ao mety conséquence nazy ratsy mandilatra anao mboko milaza sitrany to zaho teo anao fa nandalo ary sitrany to zaho teo iny nalo tranquille nalo zany andeha nangala raha ty ato jereo koa zazo iny nanjary tafitra anatin'ny problème be karaha atsika matetika tratra raha karaha zany manino atsika tsy nandalo am'le le tawakkul les procédures ny fatokisana zay apetraka atsika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala am'zao fotoana zany. Wa tawakkal ala Allah wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Naam. Wa kafa billahi wakila. Zafaitsika jiaby izy reny. Allah subhanahu wa ta'ala apetraka apetrao zany fatokisana. Dikan'io anao manao kotawazy anao manao rak'atay volavola aminao avy anao kaza ravoravo karaha zany direct.
vola anakiraiky vola hoe zao za mila anao manambady zanako akty na za manambady tsaiky ty ndraiky raha karaha zany. Anao ravoravo direct za proposen'olo vady da za direct fa manaiky manao fa istikhara anao. Tsy hainao raha andalo eo fa anao zany aza ravoravo toa tolotran'olo raha ndraiky inao za fa direct mila mangala vady anao direct manao fa istikhara. Zay le lesoko aminantsika zay. Ary zay mihitsy mahatonga hoe tsika tsy sahaba jerentsika rô nampianarina marina Rasul sallallahu alaihi wasallam nampianatra anay io istikhara io karaha nampianatra anay Qur'an. Yawa dikan'io tsy raha tsy namahivan'ny sahaba raha zany amin'ny fiainandreo istikhara zany. Le mahatonga rô io le fatokisana io mampamafy le fatokisana anatin'ny fotsika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala al-istikhara. Todika amin'izay anao amin'ny Allah vita rak'ata iny Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Zao Allah zao mametraka safidy aminanao amin'ny fanapakevitra zany resiko ty. Ary zao wa astaqdiruka biqudratik satria zao mahay le fahefagna zay misy aminanao. Yawa فإني لا أقدر اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك فإنك تعلم ولا أعلم. أنا ما هاي لأن أنا ما إلي واف إذا كان دالو ولا أعلم أرزانك معي يا فينير اللي فانا بكيفتي وأنت علام الغيوب أنا ما فترة تم يعرفني. اللهم إن كنت تعلم إذا كنت حينو أن هذا الأمر ويتي راحتي تونو النوم زي اللي راح يفنا مديك مركم دولتي نا حسن دي توكتي نفنا بكيفتي رأسكم ومزافتي خير لي في ديني تعارنا نكاي ننفنونكو ننفينكو ننفيا فرانا نتفينتي أم زفتنا إيزاني فاقدره لي لا رمنا كي لرا ويسره لي أموران أمنا كيف زو كواز فبيتا كواز وبارك لي في أري أصوابي. وإن كنت تعلم رحينا فوي إراتي هذا الأمر تي زوجتي ديسيجنكو أنا بعد منولتي نارا أنا واسطينا كده شر لي راتنا نكاي في ديني أنفنونك في ومعاشي أنفينكو وعاقبة أمري أرلي في فرانا في أنا بالدنيتي أم زفتنا جاني فاصرفني عنه أتوف لافتنا زو واصرفه عني أتوف لافتنا كاي كويورا سيتواشن وابدله خيرا منه أرسلوا زوجة سارة أو ورزقه خيرا منه أميو سارة زي زاني يوفنغتاني ونبارا من الله زو نايت ركرزان فالسفيدة بالحكم بلتانا الله رفع ما يتنيو أنا فندايا من الله مكرزان إن زاوتا مندال أليفني الله من فوناو للتمكين أما فيسن الله فوناو ديسيجون ناوين نا يزيني تابا ناوي ميتي نا يزيني تناوي تابا ناوي تسميتي مننا inom zay ndiana ko amin'olo amin'ny fulana amin'ny ray any andeha jery avenirina akay hoe karakory ma na mosasaka jery akory raha nakay tsika anao tsy nandeha amin'ny Allah nandeha amin'olo zay mahatonga hoe atsika nandraragna mihitsy ary tsika iny finalisina mihitsy anao mandeha mijery amin'olo anakiraiky io anisany mifanohitra amin'le imantsika hoe anao mandeha mijery olo anakiraiky izy ndro manazava avenir anao jerijery akory ny raha nakay ty karakory izy amin'io mijaly mandilatra anao izy mijerina anao zany tsy mahatsapa foana izy mijaly mandilatra anao avadibadika iny zaka avadibadika ny vato karata reny reny avadibadika ny devanao io anao zany mahay iny karata ndraiky vato ndraiky ino ndraiky raha indro avadibadika ny devanao io anao bako zany mandeha matoky raha karaha zany situation anazy ratsy mandilatra anao situation anazy manino ratsy mandilatra anao mandeha miconsulter nanazy consulter wallah istikhara zany io zany istikhara zany dikan'io zany doa na salany consultation zany hoe anao miconsulter anao zany mandeha miconsulter olo anao mandeha miconsulter le fahalalagna ndraiky trakefan'olo amin'ny raha ataonao angalainao expérience hoe asa ty karakory fahitanao anazy raha karaha zany karakory fahitanao anazy raha olo io manamena anao amin'ny expérience ananany le raha insura fanao amizay manao consultation amin'ny Allah le raha tonga anao izy koa consulter amin'ny Allah karaha zany raha tonga amin'ny fonao amizay le tamkin le fandreselatra le fanapakevitra zany fanapakevitra ny Allah izy tonga amin'ny fonao
iny no hanan-kery amin'izany fotoana izany. Iny no hanan-kery amin'izany fotoana izany io arahinao. De idinillah subhanahu wa ta'ala anao tsy mbo manenina amin'ny décision zay tapahinao amin'ny fiainanao. Atsika ny mampanenina antsika io zay tsy le khutwa le tawakkul zay tsy niraisitsika. Fa izy koa zany tsika nangana le khutwa zany hoe le dingana zay tokony ataontsika mba hametrahantsika fatokisana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala manamafany zany amin'ny raha ataontsika jiaby biidhnillah subhanahu wa ta'ala amorany Allah subhanahu wa ta'ala momba ny fiainantsika jiaby biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Azadinantsika hadithin rasulillah sallallahu alaihi wasallam hoe anareo izy koa mametraka fatokisana tena izy tena marina amin'ny Allah rizikinareo mbo mora aminareo wallahi wa rabbil kaaba karaha hitatsika hoe vorona io mbo mahazo rizika anareo karaha vorona io mahazo rizika dikan'io Allah mila manamora raha atsika fa atsika foana mankasarotra azy nohony tsy fanarahantsika le sordanagna hanamora azy zay fongany akaba dikan'io le manazil le manzila fatelo aorianany taqwa ndraiky yaqin at-tawakkul ala Allah hita zany amin'ino amin'ny alalan'ny fanantenana tsy diso fanantenana tsy very fanantenana foanatsika amin'ny alalan'ny fahazotona zay mipetraka foana amin'ny ezaka fa tsy io zany tsy navitany ihany dikan'io zany fa tsy havita apetrao foana ezaka anao boko azakivy anao mandrakizay boka eo isanandro amin'ny dhikrullah hasbi Allahu la ilaha illa marana ndraiky ariva amin'ny dhikrullah io fandraisana miaraka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ndraiky istikhara amin'ny décision jiaby manambara fa hoe Allah anao ndro raisiko manomenaka hery ary manapa-kevitra momba ny fiainako zay nidikany istikhara apetraka atsika reo ezaka reo insha Allah mba mitombo amin'ny antsika io fatokisana mbo mora fiainantsika amin'izany fotoana izany hoe idhnillah subhanahu wa ta'ala io le manzila fahatelo zany hoe le ambaratonga fahatelo amin'ny le manazily roh io zany le fahatelo insha Allah amin'ny fiainantsika manaraka izy koa tsika zany fa tafiakatra midingana fahatelo io takwa voalohany nambaratsika ino tokony ataontsika ary ino aizantsika tsika io fa miaina anatin'ny takwa fa nambaratsika izany zavatra zany yaqin nitatsika koa hoe inona atao hoe yaqin ary ino aizantsika hoe ataiza yaqintsika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ary ino le raha tokony ataontsika manamafy ny yaqin iny nazavaitsika koa izany miantytsika nahita koa hoe le fahatelo at-tawakkul fatokisana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mametraka le momba ny fiainantsika amin'ny Allah fahefagna ny Allah tanteraka ary ino amataragna antsika anazy mazava ho azy fanantenana zay tsy mipetraka foana mandraiky ariva fahazotona zay mipetraka foana amin'ny raha ataontsika mazava ho azy ary fahatelo mazava ho azy fahatelo faefatra tsika mila miezaka amin'ny alalan'ny doa zay ataontsika sanandro ary amin'ny istikhara zay ataontsika zany amin'ny fanapa-kevitra zay raisitsika jiaby amin'izany fotoana izany mazava ho azy raha zany mipetraka raha izany mipetraka insha Allah subhanahu wa ta'ala le fahavitatsika ireo raha ataontsika mbo mipetraka foana insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala amanaraka zany atsika hita le dingana fahaefatra aorianany tawakkul ino izany dingana izany ingany Allah subhanahu wa ta'ala manome zao tsika jiaby tawfik insha Allah mbaratsika fa hoe le manazily roh sab'a le ambaratonga ny fanahy fito tsika zao fa navita telo yakatra ny fahaefatra insha Allah mazoto foana atsika mianatra azy io satria ireo zavatra reo manamboatra fiainana tena marina raha haitsika mandrindra ireo zavatra reo vitatsika manamboatra fiainantsika mampalahelo atsika mandeha miloma ery aty mitaraina sarotra fiainana zaka ty ndraiky raha antsika tsy avy mianatra andeha namora azy zay ny magaga antsika le mampagaga atsika zany mitaraina sarotra fiainana ndraiky atsika tsy mandeha mianatra hanamora anazy ndraiky finoana islam mampianatra atsika ilo ilm zay mahatonga hoe olo anakiraiky mpino islam anakiraiky afaka miala fahalalagna ny diny zany tsy marina iza fa mahay na zao fakarazany izy miala le fahalalagna wallahi rabbil kaaba iny olo very satria izy apitra izy hankasarotra fiainana fa tsika mahita hoe insha Allah raha ohatra ka mazava ho azy ary tsy hoe izy io fahalalagna foana fa tsika zany mila manao nia le amala le raha inaratsika jiaby izy koa tsy ampiaritsika tsy izy dikany jiaby ata le fampianarana jiaby raha tsika zao ty zany mitandreny foana masha Allah karaha zany izy ty boko tapitra tsisy tombotsy nazotsika ny aminazy ty
fa hoe tsika nanao nia karaha nipetrahantsika mitandreny azy io na miresaka azy io hoe atsika rela mampiatra manomboka zao ty zao fa tsy tapaka ya Allah manomboka n'androana tsika zany fa mametraka karazany fanaragna miaraka amin'ny Allah ya Allah zao tsy tapaka manomboka zao ty vita salatul fajr mazava azy mila mifoha fajr tsika kabary raiky anao matory bako ino ataonao azao kabary hafa koa io ewa anao matory marandrainy bako anao mila rizikina anao mila famoragna fatokisana anao amin'ny Allah subhanahu anao matory karaha koa fa vitangana zany raha karaha zany ariva anao varina donc anao mametraka ady tsaiky amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fotoagnanao ireny fajr vita fajr le adhkar vita fajr anao manapa-kevitra ya Allah zazo ty tsisy décision na kely na be andeha tapahaka fa tsy hoe zao manao istikhara aminanao ataotsika raha zany inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala amafisitsika le tawakkul am'izao fotoana zany jeretsika fa amin'ny fotoana io inshallah raha mipetraka le dhahir hoe fanantenana fa tsy kivy foana fa tsy tonga le manimo izy ty le zavatra mampidécourage atsika fiainana na mamery le fanantenantsika ary fa zotona mbola mipetraka foana misy dikan'izany le raha nataotsika dikany koa misy efeny fa jeretsika io mamokatra amin'ny fiainana wallahi wa rabbil kaaba mamokatra izany amin'ny fiainantsika engany Allah subhanahu wa ta'ala manome zao voalantsika jiaby tawfik inshallah mampianatra ireny fampianarana ireny engany Allah subhanahu wa ta'ala manamafy atsika ary manamafy tawakkul amin'ny fotsika tsy raikiraiky jiaby mba azotsika ny famorana riziki karaha azonareo voronareo biidhnillah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala ala wa alam subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا